Sebelum kita memasuki kepada gerakan inti, lebih baiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadinya cedera nanti. Ingat, pemanasan itu ada dua, pemanasan gerakan aktif dan pemanasan gerakan tidak aktif. Nanti akan Bapak peragakan pemanasan yang tidak aktif dan pemanasan yang aktif. Untuk sekarang Bapak akan memperagakan gerakan yang tidak aktif. Terlebih dahulu tekan kepala ke atas dengan sampai ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kaki. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang buka kakinya. Dorong. 1, 2, 3, 4, 5,
enam, tujuh, delapan. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah lagi. Pegang ujung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang ujung kakinya, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin itu gerakan yang bisa dilakukan untuk pemanasan yang tidak aktif. Nanti Bapak akan mempraktekkan gerakan yang aktif.